Dobar vam dan i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Naše priče. I ovoga popodnevna donosimo vam zanimljive teme o kojima ćemo govoriti sa našim gostima. Danas sa nama historijski analitičar, književnik i publicista Hamza Hamzabegović, sa kojima ćemo pričati o historijskoj sintezi pod zanimljivim nazivom Otkud Slavenima pola kontinenta, dio balkanske povijesti u velikom razdoblju Bizanta. Hamza Hamzabegović je rođen 1948. godine u Kozluku i završio je Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek germanistika. Do sada je objavio više književnih i povijesno-analitičkih dijela. Pored pomenute knjige objavio je i nova izdanja svojih ranijih dijela, romana Gilgameš i analitičke studije, razvoj kalendara kroz povijest, naučno štivo. Kako smo već u najavi današnje emisije rekli, naš gost, historijski analitičar Hamza Hamzabegović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Želim vam ugodan dan i vama i vašim slušateljima. Možda odmah za početak da nam kažete otkud ljubav prema knjizi? Mislim da je to teško objasniti. To na neki način se urodi, saživi se sa knjigom. Ja sam mnogo čitao od malih nogu pa sve do sada i sad čitam dosta. Samo sad svoje stručne knjige i stručnu literaturu. Ali kroz to sam zavolio i povijest. Normalno, ja sam odrastao u malo većoj familiji gdje se mnogo pričalo i gdje se pričalo, veličalo i govorilo oni i drugi sve lažu. Da. I tako da je to u meni onda nastala neka, kako da kažem, to me zaintrigiralo šta ko laže, a šta istinu kaže. Da. I to je veoma teško razdvojiti, ni političari to ne mogu, ni povijesni analitičari, a historičari, oni u našem podneblju prilično su podložni kojekakvim uticajima, tako da se mora na neki način entuzijastički prići svemu tome i proučavanju naše zajedničke prošlosti. I smatram da sam uradio dobro djelo, bar ovi urednik i ovi drugi koji su već imali knjigu u rukama, samo pohvalno se izražavaju. Koji je to u stvari stil kojim ste pišete knjige? Na šta ste se bazirali? Pa ja pokušavam da koristim savremeni bosanski jezik i izraze koji se sada upotrebljavaju. Ja ove starije izraze, kako i mi smatramo da su stariji, mada je to nije baš najpovoljnije, ali uglavnom pokušavam ovi što su izrazi koji se upotrebljavaju u novinama da budu i kod mene u knjigama, tako da nije ništa to ekstravagantno ili retrospektivno, mada ja pišem mnogo o historiji i analiziram te događaje koji su u ono vrijeme bili, kako da kažem, oni ljudi koji su gledali naprijed i oni ljudi koji su gledali unazad. I to je velika razlika. I zato je potrebno realno shvatiti događaje koji su bili u našoj zajedničkoj prošlosti, da ih ne bi neki drugi zloupotrebljavali. Mi znamo, veoma često čujemo da ljudi govore da nije bilo Bosne, da nije bilo avarske države, avarski kaganat. Moje težište ove knjige je Otkud Slavenima pola kontinenta, upravo avarska država, avarski kaganat. I to trebaju svi oni koji proučavaju srednji vijek. Trebaju da prihvate tu avarsku državu i da je razjašnjavaju. Jer to je povijest naša zajednička, to je povijest svih Slavena. Bez avarske države, avarski kaganat, vjerujem da ne bi bilo ni Slavena, recimo ne bi mogli. Jer Avari su došli na evropsko tlo jer ih je pozvao bizanski car Justinijan I Veliki, koji je vladao od 527. do 565. godine. I on je imao problema sa hordama barbara, kako su oni nazivali ta divlja plemena. U biti oni jesu bili divlji, možda nisu baš tako bili barbarski,
koliko su i oni smatrali, ali u svakom slučaju su bili nepošteni, organizirani kriminalci, tako da kažem. Jer oni kad upadnu u neko selo, oni otjeraju sve, ili grad, otjeraju svu stoku, odnesu ljetinu i to je normalna velika šteta za dotični grad i dotičnu oblast i to je strahota bila. Onda ti lokalni moćnici traže pomoć od države, država nema vojnika zauzeta na drugoj strani. I tako da je Justinijan I veliki došao na ideju da unajmi jedno jako pleme gdje će ga naseliti u područje odakle dolazi najgori užas po Bizantsko carstvo. A to je bilo dio sjeverno-istočnog Crnog mora, gdje su sada gradovi Herson i Odesa. Na to područje on je njih naselio. Naravno, on je platio njima, on je dao izvjesnu sumu. To se zvalo jednokratni obrok za vojne usluge. To se izbjegavalo baš direktno da su oni vojne sluge Konstantinopolisa, kao tako se zvao glavni grad Bizantskog carstva. I kad su oni došli, oni su se sukobili najprije sa Antima. I oni su njih pokorili, a Anti su imali veliki prostor. To je bila poludržava, znači imali su neku strukturu vlasti, ali nisu imali državne granice, ali je bilo to veliko pleme, da kažemo tako, kako se obično kaže. Međutim, oni su bili narod, već tada su bili narod. Nisu oni bili u seobi. Mi definiramo pleme, narod opremljen. U stvari, narod u ratnom pohodu je pleme za historičare, medijaveliste, dakle oni koji proučavaju srednji vijek i razdoblje srednjeg vijeka. I kad su oni se naselili, dakle oni su pobjedili 578. godine, oni su zauzeli Antsku državu i bili su moćni. Onda su počele svađe između Bizantskog carstva i Avarskog kaganata, tako se zove zvanično ta država, Avarska država, Avarski kaganat. I oni počeli su svađe, onda su oni samostalno napali oni su samostalno napali Franačko carstvo. Franačko kraljevstvo kasnije je postalo carstvo. I sukobi sa udionim franačkim kraljem Zigibertom su zabilježeni i autentični su izvori našeg znanja o tim sukobima. Avari su prvi put odbijeni. Franački udioni kralj Zigibert I, on je odbio avarski napad i Avari su se morali vratiti i poslije toga, to je bilo 1562. godine, onda je na vlast došao Bajan I, jedini Bajan kojeg mi znamo, čije ime znamo, i on je jedan od najvećih osvajača u povijesti Europe. On je osvojio mnogo toga. On je u izgovoru zapravo napravio je savez sa Slavenima i onda dolazi to takozvane simbioze slavenske pješadije i avarske konjice. Avarska konjica je bila elita, državna elita, i oni su upravljali državom. Njihov kagan je bio gospodar toga svega. Znači on što kaže, to je kao da je njegovo privatno imanje. Sve što je on osvojio, to je njegovo. I u taj savez simbioza Avara i avarske konjice i Slavena, oni su krenuli na Bizantsko carstvo i došli su do Dunava, ali su prešli preko tuđe teritorije. I to je onda došlo do svađe. I ovi kagan Bajan I je ušao u financijski škripac, jer se on posvađao sa Bizanskim carstvom, oni su mu odbili bilo šta da plaća. Onda je on bio prisiljen 566. godine da napadne Franačko kraljevstvo,
i da bi nešto opljačkao, da bi se financijski obezbijedio. I oni su napali 566. godine Franjačko kraljevstvo i bitka je bila vjerovatno na rijeci Zale u današnjoj Njemačkoj. To je nešto zapadnije od današnje Češke. Na toj bitki nije bilo velikih žrtava, ali su, pošto su Slaveni bili prefrigani i sposobni vojnici i pješadija, oni su rastjerali Franačku konjicu. I kralj je isto skočio da bježi, međutim oni su njega već opkolili i uhvatili i doveli ga pred Kagana. Normalno, Kagan nije mogao, to mu je bilo kao san, to mu je bilo kao nebeski poklon da mu je to doveden neprotivnički kralj. Onda su oni pregovarali, onda je on njega praktično u finim pregovorima ucijenio. Prvo mora priznati njega kao državu, njegov avarski kaganat kao državu. To je bilo najvažnije u tom svemu, u tom dogovoru. Mora mu platiti jednokratni obrok, da on ne ide više dalje. A to je bilo dovoljno ona hrana koja je bila, rezervna hrana koja je bila za stoku i za ljude. A koji su njegovi Slaveni rastirali, nije ih bilo više nigdje. I to su oni tako dogovorili se i još važnije je bilo povlačenje granice između avarske države, avarskog kaganata i franačkog dijela Kraljevine Austrazija, što se zvala. To je bio zapadni dio. Austrazija je zapadna zemlja prema tadašnjem franačkom govornom izvoru. I tada je nastala ta podjela između avarske države, avarski kaganat i Franačkog kraljevstva. Od Dunava pa do Baltika, koja je davala, pravac je davala rijeka Zale, koja teče od juga prema sjeveru. I to je onda posle se produžilo tako da je ubrzo Franačka kraljevina prema, u stvari obrnuto, avarski kaganat je imao granicu ili liniju razgraničenja od Jadranskog mora do Baltičkog mora prema ostaloj Evropi, prema Franačkom kraljevstvu. To je najzaslužniji avarski kagan Bajan I. On je osvojio sjeverni dio istočne Evrope. I zato se objašnjava onda otkud Slavenima pola kontinenta. Dakle, oni su, Avari i Slaveni su to osvojili. Bajan I je osvojio od sjeverno od Dunava do Baltičkog mora. I kako sam već rekao, linija razgraničenja je išla od Jadranskog mora do Baltičkog mora. Drugi kagan Bajan koji je isto značajan, kojeg ne trebamo izostavljati u proučavanju srednjeg vijeka, to je kagan Bajan II. On je zauzeo Balkan i on je bio, već ovaj Bajan I je prodro jednom na Balkan u srce tadašnjeg Bizanskog carstva. On je 574. godine negdje u Trakiji, ne zna se lokacija, on je, tako reći, on je bio blefer svih blefera, tako da ga nazovemo. I on je, kad je bilo ta bitka, on je toliko to forsirao jer su Bizantinci bili sujevjerni i oni su vjerovali da su uz te barbare, uz te divljake, njihovi divlji duhovi, njihovi strašni duhovi koji fataju žive ljude i gutaju. I on je to forsirao. Tako da su oni koji su dolazili naglo, on je prodro naglo u Trakiju. To je duboko u Bizansko carstvo. I kad su na brzinu došli, oni sakupili se vojnici i bilo je tu mnogo regruta. Oni su mislili da će
Avari pobjeći. Međutim, kad se Avari pojavljivali, oni su to imali neke svoje posebne instrumente koji su davali tajanstvenu buku koja je odjekivalo kroz šumu i kroz sve. I kad se Avari pojavili na bojnom polju, Bizantinci su doslovno pobjegli. Svi su pobjegli. Onaj general je spasio, jedva se spasio. To je još za vrijeme generala ovoga bizanskog, avarskog kagana Bajana I. Bajan II. Prelazi Dunav i napada Beograd i napada, on je od 582. do 597. I on je zauzeo 586. je zauzeto sve do Tesalonikija, do Soluna. Dakle, cijeli Balkan su zauzeli Avari i Slaveni. 588. godine je zauzeta luka Patras na Peloponezu, to je sasvim jug Grčke i jug Europe. Mislim, to je argumentirano sve. Ko želi to, koga zanima, on može naći u izvorima koje sam ja naveo. 720 stranica otprilike. 700 i nešto, 718. Aha, kako ste došli do tih svih informacija i podataka? Pa direktno u Minhenu ima velika biblioteka koja ima mnogo toga, svega i svačega, tako da sam ja došao do franačkih kronika. To je malo posebno. Dobro, one se sad mogu i kupiti, a u ono vrijeme kad sam ja, to je bilo već prije 15-20 godina, kad sam ja počeo to proučavati i onda sam naišao tudi na te franačke kronike i normalno najpoznatiji avarist je austrijski naučnik, profesor dr. Walter Pohl. Ja sam prema njegovim, knjiga se zove Avari u njihovom razdoblju, Avari uglavnom, Avari, on je to proučavao i ukazao je odakle njemu izvor. Onda sam ja slijedio njega tako da sam došao do franačkih kronika koje su nezaobilazne za proučavanje srednje vijeka i za proučavanje rane povijesti prvobitih Slavena koji su bili tada, jer oni su bili u Evropi. Avari su upravljali državom, ovo je bilo običan narod. Deportacije su vršene i Anti su bili prvi koji su deportirani. Slaveni su bili ti koji su sprovodili deportirano stanovništvo i pokoreno stanovništvo i zarobljeno stanovništvo i svi su oni govorili jednim te istim govorom. To je antski kojeg mi nazivamo slavenskim. Jer su Avari priznavali samo Slavene, ostale nisu ni za što. Oni su za njih bili bezvrijedna u rangu, tako reći u rangu stoke. I onda su oni priznavali Slavene, Anti su govorili slavenski i oni su bili najbrojniji, tako da su se uobičajilo da se govori slavenski jezik, a ne antski. Mase Slavena su bile, praktično more Slavena je bilo u istočnoj Evropi, dakle kako ide od Grčke, od Jadransko more i u to najvećoj ekspanziji svoje avarska država, avarski kaganat je zauzimao prostor od Krima na istoku pa do Alpa, do Aguntuma u Alpama u Austriji i od Egejskog mora i Jadranskog mora pa do Baltičkog mora. To je praktično pola istočne Evrope. Koji kvadratni kilometar manje više, to više nije bitno, ali je to bilo slavenski prostor u kojem se govorilo slavenskim govorom i svi su oni se mogli sporazumijeti, i oni koji su živjeli na današnjem grčkom prostoru i oni koji su živjeli na današnjem poljskom prostoru i oni u današnjoj istočnoj Austriji i
i oni na Balkanu i Dalmaciji, i tako da je to bilo zaista veliko carstvo. Svi su govorili slavenskim govorom, avarski je bio samo službeni govor i tako je došlo do te velike euforije, velike zamaha i velike države od koje je strepila cijela Evropa, tadašnja Evropa. Avarski Kagan V, kojeg mi tako definiramo, napao je 626. godine napao je Konstantinopolis ili Konstantingrad ili Carigrad, kako ga obično zovu historičari, ovdašnji historičari. I on je tudi kiksnut. Tu je bilo strašan pomor Slavena, jer je on počeo preko Zlatnog roga, pokušao da, tako se zove zaliv pored Istanbula, današnjeg Istanbula, ondašnji Konstantinopolis, i danas se zove tako Zlatni rog, taj zaliv. I oni su pokušali preko tog zaliva da upadnu u Konstantinopolis, da pređu zidove. Međutim, to je bio strašan fijasko, izginulo je mnogo Slavena i kad su razbili, kad su Bizantinci razbili taj obruč, onda je praktično došlo do velikog sukoba između Slavena i Avara. Prvi razdor koji je zvanično počeo tada. I Slaveni, južni Slaveni, kako i mi sad zovemo, uglavnom su se oslobodili to od Jadranskog i Egejskog mora do pravca koji daje Sava i Dunav. Dotle su se oslobodili, dakle to je njihova bila država koju su zvali Dalmacija, i Bizantsko carstvo je to smatralo svojim posjedom. Ondašnji slavenski moćnici su smatrali sebe slobodnim u tom prostoru. Međutim, u to vrijeme se već nešto ranije, 623. prvi dokumentirani slavenski kralj Samo diže veliku bunu i stvara takozvano Samovo carstvo u dijelu Austrije, Slovenije, Mađarske, skoro cijela Češka, cijela Slovačka, dio Njemačke, dio Poljske. To je bilo ogromno kraljevstvo. To je bilo 723. Kralj Samo je vladao prema Fredegarovoj kronici. To je isto franačka kronika i glavni izvor za njegovu vladavinu. On je vladao od 623. do 657. 58. godine. I on je stvorio veliku državu i onda poslije se sukobio i sa franačkim kraljem koji je bio u to vrijeme samo vladar, je Dagobert I. I došlo je 631. do strašnog sukoba između s jedne strane Franci, pa su bili Alamani, dakle Alemani, što mi obično kažemo, i dio Švaba, dakle Alemani su bili dio Švaba. I Langobardi su napali, dakle sa tri strane je napadnuto Samovo kraljevstvo 631. godine kod Vogatisburga, tako je definirao Fredegar tu tvrđavu gdje su bili Slaveni, gdje su se branili od napada. Bitka je trajala 3 dana prema njegovoj definiciji. Mi nemamo drugog izvora i to je znači, nemamo drugih informacija, to je to. Oni su se odbranili i poslije su priznali se, jedni drugi su djelimično priznali, i poslije kad je kralj Samo umro, njegova država se raspala, ali je nastavila se, poslije se formirala Karantanija, to je dio Slovenije i Mađarske i Austrije, i to je
srednji vijek je jako zanimljiva epoha, zanimljivo područje za istraživanje. Jer mnogi naši historičari smatraju da je srednji vijek mračno doba u kojem se ništa nije dešavalo, pa to oni rado preskoče tu i tamo pomenu neki događaj. Međutim, srednji vijek ima mnogo u sebi, mnogo događaja i mnogi događaji koji su se tada desili preusmjerili su tog povijesti i do dana današnjega. Recimo, samo postojanje Avarske države je oformilo da su Slaveni bili, stvari da su Slaveni ostali na istočnom dijelu Europe. Oni imaju i dan danas Slaveni, mi smo Slaveni, mi Rusi, Poljaci, Češi, mada naši kažu da nije bilo Slavena, međutim to je dokumentirano, to je postojalo. Sad, na ovo pitanje, kad smo već ovako se fino raspričali, da odgovorim i na pitanje otkud Slavenima pola kontinenta. Da, evo to možemo i posle reklama, gospodine Hamza. Idu reklame, pa se vidimo. Pitanje otkud Slavenima pola kontinenta. Dakle, Avari su se osilili. Praktično oni više nisu... Kad su napali Konstantinopolis, oni su tudi kiksali, izgubili su istočni dio svog, zapravo južni dio od Save, od Dunava i Save, i zapadni dio, što je sada Mađarska, što su sada te države Austrija i Slovenija. Međutim, ojačala je za vrijeme kralja i cara Karla Velikog, Franačko carstvo je ojačalo i sa zapada je napadalo Avarski kaganat. Na istoku je ojačala kneževina Bugarska. Ona je bila, mada se to naziva prvo Bugarsko carstvo, u stvari oni nisu bili, carstvo su oni postali tek kasnije, ali u to vrijeme oni su bili kanat, dakle kneževina. I kad je bio Krum, knez Krum, on je bio prvo vojvoda, dakle zapovjednik vojske, i Avarska država, koja je prostorno bila još daleko veća nego što je današnja Mađarska, bila je praktično između dvije vatre, između Franačkog kraljevstva i između Bugarske kneževine. Došlo je u samom Avarskom kaganatu, došlo je do građanskog rata. To je državu oslabilo. Tako da su pod zapovjedništvom Karla Velikog bila teška bitka 792. godine i tada je Avarska država kiksala, izgubila je veliki dio teritorije, praktično izgubila sve do današnje rijeke Raba, do rijeke Raba, to je sad u Mađarskoj. Mnogo su teritorije izgubili sa istočne strane, sa jugoistočne strane su napadali su Bugari pod njihovim kanom, dakle knezom Presijanom. Tada je Krum bio vojvoda i on je 803. 804. on je upao u srce Avarske države, to je bilo negdje na Tisi, vjerovatno gdje je današnji grad Solno, da je tu bio centar Avarske države. Vojvoda Krum je zauzeo taj prostor, opljačkao i obogatio se. To je bilo ogromno bogatstvo koje franački kroničari opisuju u
da je bilo basnoslovno bogatstvo, jer su i oni upadali i pljačkali u to, kad se prilikom raspada te avarske države, avarske kaganat na prelazu 8. u 9. stoljeće, dakle u ranom 9. stoljeću Kan Krum je zauzeo i praktično 804. može se reći da je propala država avarski kaganat. To je ostalo Slavenima. Praktično to nije bilo ničije i svačije. Slaveni su to prisvojili. To je ostalo njima u nasljedstvo, bar su oni tako govorili. Moćnici, slavenski moćnici su sebe proglašavali vlasnicima posjeda, vlasnicima čitavog riječnog sliva. Tako je jedan od najpoznatijih tih koji je izašao iz toga je knez Savije Ljudevit, koji je bio tu negdje poznati od 810. pa do 820. koje godine. Njegovi sukobi sa franačkim kraljem bili su jako žestoki i oni su zapisani u franačkim kronikama. Recimo 818. je posvećena, dakle u tim kronikama, kraljevskim kronikama, posvećena je 818. samo sukobu sa Ljudevitom. Ludevici, kako su oni njega definirali. I oni su tek 823. godine da su savladali i zauzeli Saviju i zauzeli su dio Dalmacije i oko rijeke, dakle oko rijeka i utvrđenje kod današnje rijeke u Hrvatskoj bile su teške borbe gdje su izginuli mnogi vojvode i vojskovođe franački, tako da je to ušlo i čak i u legende, imaju i pjesme o tome su spjevane i u srednjem vijeku jako uvažene pjesme. Narodne pjesme isto ko što i kod nas bile neke junačke pjesme koje su opjevavale događaje, tako su bili i u franačkom kraljevstvu, kasnije carstvu. Bile su nekoliko pjesama, jedna od tih je Pogibija, neće sada mi naumpane, ali značajnog vojskovođe pod tvrđavom kod današnje rijeke. Da. Ono što me još ovako zanima, što mislite, koje su mišljenja o utjecaju tehnologije sada u ova povijesna istraživanja u današnje vrijeme? Koliko ta tehnologija utječe u povijesna istraživanja? Pristup interneta i svega toga. Ja mislim internet, svejedno što mnogi kritikuju internet. Za mene je internet nesaglediva biblioteka. Da. Tu se može naći mnogo toga i pomaže prije svega. Ja koristim isto internet, ne u smislu da mi to daje neku informaciju ili dokaze, ali daje mi smjernice gdje mogu tražiti knjige koje obrađuju dotičnu temu. Za mene je to bilo najvažnije u internetu. Jer ja franačke kronike, dobro, ja sam proučavajući Walter Pola došao do tih franačkih kronika, ali nisam langobarske kronike znao. Nisam znao mnoge ove Bizanskog carstva iz Konstantinopolisa, zatim neke druge koje su proučavajući to, tražeći na internetu gdje se šta nalazi, došao do tih informacija, gdje se to šta nalazi. Tako da mi je to pomoglo. U svakom slučaju to treba... Pored ove knjige još imate neke, napisali ste? Pa imam ja više knjiga. Imam, recimo, ovo sad imam razvoj kalendara u povijesti i vremeplov kroz historiju. To je tako malo igra riječi, ali u svakom slučaju tu sam ja, što sam ja otkrio, ja sam posebno ponosan na to i imam od ovog urednika potvrdu da je to
ubraja se u kapitalna djela književnosti. Jer prije svega tu sam ja s naučnog stanovišta dokazao da je engleski naučnik i svećenik Beda Venerabilis izumio ovo današnje računanje u kalendarstvu. I on je to primijenio 731. godine nove ere. Prije toga nije bilo ovakvog računanja i brojanja godina prije nove ere, poslije nove ere. To je komplikovano malo, ali u svakom slučaju on je to podijelio prije rođenja Isusa Krista i poslije rođenja Isusa Krista. I onda je on prema nekim svojim proračunima odredio kad se rodio Isus Krist i po nekim prijašnjim proračunima on je izbrojao do svog vremena, do svoje godine 731 godinu i to je ušlo u povijest i to nema više čovjeka ko bi to pobio. Ni onoga ko je pobožan, oni svakako neće to ni pobijati, niti onoga ko je heretik, neki ekstra dobro. Mi smo malo, u Bosni ima nas malo ovako koji odstupamo od smjera monoteizma, ali recimo u zapadnoj Evropi ima očito heretika koji kažu ono što kažu svećenici, to nije istina, to nema sa istinom mnogo. Mi ne možemo se u to baš presuđivati, petljati se u to i presuđivati šta je istina, vjerska istina, šta nije, ali možemo dokazivati šta je povijesna istina. Tako je to nepobitna činjenica da je Beda Venerabilis 731. godine prvi put primijenio ovo današnje računanje stare i nove ere. Stara era ili retrospektivna era od rođenja Isusa Krista računa unazad godine. Dakle, prva godina, druga godina i onda recimo Ramzes II. Veliki je počeo vladati 213. stare ere, pa je tako ide to tamo da ne ulazimo u te... Hvala vam, gospodine Hamza. Hvala vam puno na gostovanju, poštovani gledatelji. Hvala i vama što ste me pozvali, što ste mi ukazali priliku da mogu da iznesem svoje mišljenje o svom radu i nešto tako, i bar malo djelimično i mišljenja onima koji su nešto izjasnili se o mojim knjigama i o mom radu. Uglavnom je sve pozitivno, bar meni tako kažu da je to izuzetno vrijedno. Jeste, vrijedno je zaista. Hvala vam.